Karbi Certificate Course Examination Surihini Rankor Apli Mesen Pen Kichun Longa Puthak CSKLC Director Longsing Teron Pen Perangkia Mai Kangni. Hima Asar Kicho Puthak Ajak Adima Long Kichok Che Kidokokajok Perangkia Mai Kangni. DM Richard Tok Bipen Dolamara Koi Sorong Pierong along Kedam ke Bangatobar Kaselampi. Kardom Pini Prime Dam Ibeta Angton Pen Arjik Tha. Jakong ni Paikre Troharni Ada Por Paikre Isira Chitima Porpen Center for Studies in Karbi Language and Culture Sahem along CSKLC Director Longsing Teron Pen Perangkia Mai Ini Ponsi Dibrugarh University Pen Kidengpon Karbi Certificate Course Examination Surihini Rankore Pli Abaha Mesen Pen Kichun Long Pa Me Puthak Satlang Kitok Donatum Aphan Ansatame Akiro Pipa Jerponlo Karbialam La Ansose Pachanang Pier Thedang Atokan Walong Antami Pachithang Dunang Lapen Karbialam Aphan RDPC Karbialam Aki Lapen Jutang Jubat Kicharli Adim Dunang Jipu Akimang Pen Kidam Tangani Center for Studies in Karbi Language and Culture Pu Loke Charli Adim Ingpu Ponsi Kiching Siap Hong Kidam Tang Jakhong Pu Nipai Cricket Home Pen Nipai Crip Ho An Nit Home Apartment Sadlang KN Pedoponlo Kidam tangani masapso technical hin katura kidukoga joksi bang swasat lang bipon long lirik. Laso pen pinangan atum social media achatay long kali kalang alam pachitak ponlo. Sidami a hokpet alama bangki satlang KNG aphan asap technical asay long katura kidukoga joksi satlang abang enpon long lirik lo kusi pachini pon. Sidami kidam tang jakhong poni pai cricket home pen ni pai crip ho an ni thoma parman satlang KN pon along kadukawe Pan Paro isi Loke Charli Arisoy Jangatum Pen Amen Kachet Hapon Pen Pan Trokner Kep Anki Sadlang Nang Kitok Dunang Teksi Long Ponlo La Pen La An Asadlang Kitok Abang Po Abang Pia Pai Ke Ongajok Exam Center Tami Long Niadim En Ponang Kok Lupusi Terona Sang Hopen Ning Jepon La Si Bangso CSK LC Along Ki Charli Atu Mesen Pet Sadlang Kitok Dunapot Akiru Pipa Jerponlo La exam ta hok lo ingni der lo seta kadogowe la si kedera yoni nilita ningduk lo la si student no manda la si ningduk lo dia cho hang lo ke der pot seta nili der le ke chokchi pu bang nili ta chi pu un e la ke athe nili ta chi krom tre athe dak technical la jaga problem nang do o sita ajan mo la solve lo sita mo phi la bang avelo non bang regular lo la pen isi kapat klar kang tung bang ke la dak la so institute ke la ke university po pista self finance la si purely private pule puda da cholo pudet kali la ke private pina la pen isi nang klang lo council la sor ke cheng hud nang rap dun lo ning kan si 5 lakh sang pilo a phinang pa pat lo 10 lakh sang pilo a 15 ke non bang ke nang pa we da lo la ta nang pi pe da lo la ke council ben abi totally abi non ta pining da budget long abi La pen isi la hai office study materials aphan pura ningkan hini dolo FS ke long posita physical payment long le check bang long le that la sinon puthot ni li council authority dum han application ponsi budget long pining ta pawe data pot la so positioning readam lo amasi supplementary budget long ponpo mama thap ponpo lo chu pado de da ke do thap pon thu the da sita puthot ne chu pudam thu lo masi to next bang ke nang thapi ponpo la si ining thelo council sor puthot nang chera banthu popusi athe laso institute ke isi pudamlo pulong te ke rengya phana ki siksak du ko pipoloma ke chenga ko ga niliga prang ko sonma kaningya tengsin non tala dam do student ke chenga ko KLT pen KMT atum student latum ka charli admission doji mola tum tanglo te student ke drastically it will come down nila so hormu bang aprang ka si predict at puerlo la si mola so ki sumido lalo la si pen isialam abang lo official secret ayon ni ajak details ke ne nang thanu ne setala dak ani si elong ni bang nang ketok dokok lo la expenditure ro puthat la ga hok lo
ningkan ko ang collection ke lage penang ke lilo sita ladak pen la official expenditure do ang galasong bong si ang ke kene office materials lo office expenditure do ang gala repairing ta lage abandoned building ki utang ki rulo danger pu la si major repairing bata hindi ruwang do lo apen la hai coloring bilo la hai office pura kene lo ang galata keselam thap ni mi thang tene la ane mon bukali building PWD building division aphan tok si building division tum si estimate kaselam la si as per plan estimate si kaselam. News report Karbing Long Live. Jakhong ni phai krip phowar ni Hawaipur dikhile marong along hima asar ki chwa phuthak ajhagati malong ke chok che ke doka jok pherang ke mai kangni hako ahut ke waisong terang henlo hima asar ke cho chenglo hima asar waisong ani pen angthun bang bomsi non hima asar kalitang sar sing terang hima de penaphi ajhagati malong ke kachini ne pen lo ne mate chini lor pen lo ne isivet along rielong si bang hini ke thom hima asar ke doko pena jok non ove kimia tum ke kamang ho so nang doko lo obe kimia tum kamang hu nang dokok na pusi hima along rikilang chari atum pen ke than ke paklar pona bang akenang sot poma thasi Hawaipur dikhlem arong along pherang ke amai ingni pon alang litu ma hin pen ke than paklar dak pen ningje pon litum dak hima long rialong bang ke himasar angthun awe pen nangki bom bang bom la pen ilituma jutang ba ilituma jutang jubaralong kosonsi kirim pon thuma bangso kirim pon bom ilitum angthun pen ilitum karbianglong adang tepi mate ilitum anutin ta klardak pen chini nanghi lasila soka pachinia fansi pini ilitum dak presmis ingni ponlo phelang pipen mohonteron Karbianglong Live. Jakhong ni phai kret trok arni lakha inkora trok Duarbagori MSC constituency Dolamara Koisor Rongpia Rong kedam ke bang atowar Richard tok be hinpen kaselam pipon kedam tangarni Duarbagori presabitung atum kahumri da mahut ke thekdam longa tengke lang ke the ho tobar kanglem etpena jok rara tum kisung kachetong nanga puthak rara hong jaya long kisung alam the paklang pipon labang sopena jok local MSc and Parta Education in charge Richard Tokbi pen Japonsi rara phan kangjin sopen lang royalong lang ke palia phan pura lang adong phur pipon bang so buthak rong trok arada tum setami education Richard Tokbi phan ninga klongpen kachuru pajero rara tum kaning jeke nilitum rong pliara ratum pen kachuning rialam the nang pa pleng pi report non ke bang jarni answer tame nang dilong si doberji puta rara tum pen ningje ponrenti news report Karbianglong Live. Non digital kaya hudabang ke ajar hin setame digital henlo ke nangsot lasonda taxi pherangkia hinle langdam posetame print media lapen electronic media pen an parke digital media tuma bangsi nonama jakong nang thebomlo lasojok Karbianglong arlualong manja hawalong setame digital media hin pen ke pangtang ponja phanpura manja digital media forum amahang pathek ponlo manja along kopia thesi digital media keseng nang kokma pulote digital media kai pen kachira blog jasamet birta kipi ke prap nai pulote portal news kalite digital news hello lasi digital news portal news ansu se kipa prang dun thekja phanpura manja town committee conference hall along manja digital news forum aro ke parjam mate seng pontang bangso manja digital news forum mate MDNF along nonamat ke langka pachari je phanpura CC committee convention sarse MDNF amai phuang hoya phan Dilip Hanse laban kongchun bang ang hoya phan Sarongki Hanse dihin rimbang Rajas Hanse tuma phansi artu pekon bangso MDNF anso se jakong ke pangtang ponje phan ke bang journey puthot klemba amai padukon po hala bangso huda bangsi kenang sorar pu lapen klembang ang hoi to ana bangke papleng thu bisi kaching bayalo chiparai po non digital kaya long news reporting da mahut anparta news publish defen aphi
komat ne jong si ke ther ke hap dokok lapanan parta kapre akisung ke boypen kachepa jok jiaphan isi vet eklaivet karjap thip jiaphan si bangso karbenglong digital news forum amahang patheklo digital media alongke sonsuria birta ta klangji athema media pulote neutral mate independent body reporting ahot copy si ke thek longma halabangso evidence tengsi paklang la henlo digital media akiman la sojoine government atumpenta khang on edeji pini ke rat charia songja petum anta digital media along si cheklang nangkok la pen publicity aphanta digital media along chiri nangkok la si non ke government of India penta aprang press council of India PCI kwadin non ke digital media of India mate DMI pusi dekon bang somaya long KAD NFCC committee kong chunbang nathan rokhang dunmai phu sopenterang rap chunbang mongol singlekhe dihin rimbang Donaldson timong lapen sai hem chunbang bapuram senaratu chetong Anparta bangso committee ke sengamaya long mesin pen ke pachun longa puthak manja digital news forum amai pudili phanse lapen kongchun bang salungki hansia tung ning kang sampen manja town committee chairman Gautam hansia phan kachuru pajur news report Karbenglong ini prime time berita ke ponsi kang tonik lo